lastly na po, very alarming dito'y nabasak or nabuyak ti investigative report ti Bombo Radyo. Adaman napasamakin nga mapukpukawan nga kwartan apo nga ti barangay San Mateo ken Kataban nga inwar ti treasurer. Ket very alarming dito yung masansanin apo at adaman previously tapos duwaman dito yung agsasarunon no apay nga adapay lang mapukpukawan ti Kataban na po nag-withdraw da 256,000 di treasurer da nga dinestroy na kano pa iti booklet tapos during the interview nakita kidjay nga ti ibaga di Kapitan Batulayan nga adadalin da pa lang no kaswan na orhaan ket no ada kastoy nga illegal activities na po ket apay nga iso agraira latat kakastoy kakadwa ata temuda ket awan consequence na iso it's high time nga masapol tayo nga ibaga nga rebeng na nga sangwenda met ti masapul nga sangwenda po hanga ti areglo latan at Kataban 256,000 tapos dito'y San Mateo 46,000 tinwar na di din approve kit 30,000 lang. So I'm endorsing this po ti Ways and Means no kasano tayo nga or good governance latan na po ni Apo RB. Good governance Apo RB and barang iso namin lang di ba? So I'm endorsing this matter to good governance. Apo, Sec, please take note of the endorsement Yes, to Your Honor. good governance and barangay affairs on how we could pass an ordinance to strengthen dito yung kwarta ti barangay nga haan nga ti kasta ti kaskari ng irwar without proper attachment kumamit iji banks. So we could file the appropriate ordinance to support nga or require dito yung bangko apo nga do not release such items no awan DJ attachment da apo at dito yung bangko kit basta ada DJ check-in is enough but if we support it with proper documentation apo ag duamet DJ tao nga mang loko ti barangay apo so I hope and pray Apo RB that I look forward on that Apo on your report on DJ ordinance tayo po on how we could strengthen detoy hanga kaskaringa agirwarti kwarta ti barangay Apo.